Ka Hinyotra Border Dispute Redressal Forum bat kakong Banikas Laban kilalet ban ay da kador khas ha Deputy Commissioner jong West Giant Hills District na kabenta banyakran bat kibor penyai District jong West Karbi Anglong banweng no ya ka ejahar bala mudui persya ya kakong Banikas Laban da kinong Karbi Hajri Kendeng Police Station. Chairman ka forum ma chanda mis sungo ulaong omla bantip manubasoy bat menno la ujor ya kani ka ejahar Henry la yo jing tip lingba kila pathai kubor na Karbi Anglong halor kani ka kam bala yo jing tip ru lingba ka phone call na officer in charge ka Hajri Kendeng Police Station bala pediang ya kani ka ejahar persya ya ka kong Banikas Laban bat habala persyang ban kelibnya halor kate ka ejahar UOC ula pendam no ya ka phone. Laban kedo baka kong Banikas Laban kade nakasnong muluber bat kade ka kertong jong kaseng Congress na Barato Mukro constituency ha kani election MDC sa Giant Hills Autonomous District Council kabadang Shudapshan. Ni nagalian ka Hinyotra Border Dispute Redressal Forum berangkat bat i kong Banikas Laban nilalay ay nagajing tho office jong Deputy Commissioner jong West Giant Hills District Meghalaya agajing gede bat ka FIR ka ba kipai Karbi kibomla ban itu kerteng kila ujor persya Hajri Kendeng Police Station ya ikong Banikas Laban namar ba i yakun haganiga MBC election sa Giant Hills Autonomous District Council ha kini gipor baladem. Da kaba ay daw ba kasnong moluber kabade kasnong kaba isong isa kadang hap po upur uang jongka Karbi Anglong Asam pada ke cukup por mairu ide inong somsnong jongka West Karbi Anglong Asam te ni la ay kani kicing tho bat ni dawaru yau Deputy Commissioner jongka West Giant Hills District ba un simkhia ban yakren bat kibor administration jongka West Karbi Anglong DC bat SP na kabentaban withdraw lene ban weng mardor ya kani ka FIR ka ba kini ki pai Karbi kila ujor persyayi te ngimla ban tip mano ba soy FIR bat meno ki lejai hindrai ngi tip ba ya ka FIR ladep ai pada ke cukup poru kat kum gajinya keren jong ikong bat officer in charge jong Hajri Kendeng Police Station leyo jing tip ba ya ka FIR ladep receive te de nang ni daw ban like kanu ga jingbit ye i ha kalai ha kawan te ngi na kalian jong ka forum bat kumju mai gila di ai de ni jing tho hau DC jong ka West Gentia uri chim khia mardor ye gani te sakaweru ngadon ban ong ba nga dawaru ye gini ki pat Karbi lada de ki riusimet lada de ki kenhun lada de ki seng bhalang lada de ki political party ru ni aipor ki po sansni baki de banweng no mardor ye kane ka FIR ke ba maki gila de bu persyayi namar ba ke muluber hi kadang hap hopo upur sam jong West Giant Hills District Meghalaya bat kinong snong jong kane ki snong baro ki jingdon kam ki yo na Meghalaya lada ki kot isla kum ki epics nangta kum ki driving license ki birth certificate bat ki AKA baro ru ki yo baik na po Meghalaya bat ini ikong ki ba ya khoni ka election ru idei purai nong somsnong jongka Meghalaya lengba ki kot kisla ki jongi bat de nang ni ka daw ba nagaliang ka election commission jongka India bat nag cukup por ki bor penyat election jongka state government ru kim don AA ban persyayi ha kanega jing jalenti ki jong i election bat ki yor ban pendep i kanega jing jalenti jong i election da ka basuk bat da ka ba klaim kinu ki jing khanglat nagaliang jongka Meghalaya te halor kani ke rim mi kentu ye kini ki pat Karbi ba ki de ban cancel ne ban withdraw mardor ke ne FIR po sansni lum da kum ta ngi kum ka forum nyimban se ban shim da ka bating persya ikum gini ki priu ban ngi kentu kini ki pat Karbi ba ki de ban burom ye ngi ki pat kasi penar ki badai ki trai muluk bat bangi deru mangi ki ba syong basa syuha ke ne ga jaka baro bat kum ta ngi kenturu bakim de ban thau kino ki kilat klenti lane kino ki da ban ra ya ke huri hura lane ban penthut ka suk song sai te naga ni ka daw ba ni kentu bat ngi kerpat ya ki ba ki de ban burom ya ka hok long briu ban briu
kejongi. Para ke cukup poru ngidon ben ong ba. Kanek FAR ke ba ki ujor persya ya ini ikong kadai persya ketika hok long beriuman beriu kejongki.